شوان هجا شباش ده دربار روشا سروک گشتی پک عبدالله öcalan de آگاهی نو گشتن ناوندامه نوچان کمپلویا ناونتوی یا لهمبری سروک گشتی پک عبدالله öcalan دست پکریه دو قوناغ کنو ده به همو دجواریه خو بردوام دکه بریا دمکه لگوری آگاهی گشتی ناوندامه نوچان سروک گشتی پک عبدالله öcalan کل سفارت یونانیستان آ کنیا دما ایرو دان ایوار ساعت 18 ده هاتیه گرتن و او برنه جیه کی کنای زانین کمیته ناوندی یا پکک ده دربار بویره ده داخویان یک دا جبر گرینگیا بویره ام داخویانی کمیته ناوندی یا پکک وک کوهاتی نویساندن دوشینن جگل ما اورای گشتیره سروک ما اپو اف دمکه لسفارت یونانیستان آ کنیا بو ایرو دان ایوار ساعت 18 ده جالی رایدارین کنیا و ج سفارت یونانیستان هاتیه گرتن نهشتنه کت حوالن ما به سروک مره بچن او بتنه برنه او اف روش گلکی خطر اوتاریه لو ما ام بانگ یونانیستان و حکومت کنیا دکن که در حال داخویانیه که دوی وارده بدن لهر چار آلین جهانه دوی گلمه لهمبری بویره هشیار و آماده به بله اول نجات تماشاون نجا دم باش برنامه یکتن دب هفرانه دوی برنامه خدا امی ایرو بعثا سالوگرا قومپلوی 15 سبات یا 1909 نهام بکن 15 سبات سال 1909 نهان چه بور ربر گله کرد برز عبدالله öcalan ج پایتخت کنیا نایروبی رواندن به قومپلوی نبنتوی و رادستی دولت ترک کردن و برز عبدالله öcalan 26 ساله لزندان امرالیه د زندان دولت ترک دایه سر و قومپلوی 26 سال در باز بو امی ایرو بحثا و روژه بکن او قومپلو او رواندنا برز عبدالله öcalan çava hat بیستن گله کرد نرازی بونک راکسونک çava نشانده امی هنکی بحثا و بکن و پشت راجی بحثا وام yani fotoğrafı ki van 26 sala bikşinin bkurtası çima emi bahs bikin jber kul cemen havalim rojname van Raşat Sorgul heye Raşat Sorgul ve deme Met TV peşkeşvaniya nuçayan dikir rojname vani dikir u cara awil Raşat Sorgul ve xabara naxoş xabara roja raş jraya giştira raganç ageli Kürdistan'a ra ev Raşat şmara bahsa و روزه بکی و نها بکی دنوا 26 ساله دا چقومی امی کرتاسی هنگ شیروبا بکن رشاد مرحبا مرحبا آمد نها روزه 15 سبات 1909 نهان از خوازم تهر ریوی روزه علمت تیوی نواند نوچه بون هی بریا کو نوچه رواندنا برز عبدالله öcalan وره شخو herhalde edi kemzede ve hıntıç tahmin edilir belki pevajoy komple bu اتخاصم تنه کی بحثا ویده ممکن اتمسفرک چوا دا و کاری خوکر او خبره نخوش او خبره رواندنا ریبر عبدالله öcalan جوار هاتو و پیشکش کر و ارتامک چوا راکسیونک چوا چه بود تدی مرو بحثا روزه که نخوش بک یعنی تدی بک روزه رشت بناف کرن نه بویره که مرو پی تدی ببیشیم دوی روزه دبون یعنی جب تدی بیشه مالا خده آوا yani baş mı ev roja değil ne ev roja. Roja ke ne hoş bu. Ujberi roja ke وكرش تيب نافكرين روجا كتاريه وحتى تدي كردين ما ين روجداز نافي في مهينا من سبات بين رشمه وبركي جولو باواي كي جيل هفات مه نافي وان اجا تدي مرو بحث بك راسي اتموسفيرك جرانه يعني اري روجا رش لي اتموسفيرا ويجي اقصابو يعني تدیم برو جار هی یعنی تشتا بحثان دخوازه بکه براسی زحمت مرو بحثان بکه نهاتود بیج بحث بکه یعنی تدی بک اتمسفر که کابوسواری هبو و تدی جا آن از نکارم تدی بحث همو وان بیاره دمه پرتزانین بگوتنا ربرا پو بخواد گوت یعنی هما قاسی مهکه گو نهشتن نگه ما بعرده ببه دبالا فرید وی ولاتی دگو هرور وی ولاتی دگو هرور ایتالیا یونانستان موسکو تدی حتی آج بو تاجیکستانی ربرا پو که چیکه که وک چاله که وک چاله مرینی وان بناف کر کتی وک بیره که گو هم بقیریا کسی دنگه من ادبیست تشتکی و سایجا او اتمسفر به همان آوایی لسر همو تواهی کردستانیان کردان دوستیوان حتی از دکارم به جمعه دمته بیرام یعنی ین دجبری ولو مخالفت ربر آپوش دکرن ده همان هوای دبون ایجا اتمسفر گرامش برچه ده شخصی ربر آپو ده نه تنی شخصی یعنی شخصی ویده کسین ولو بندست مظلوم نه تنی کردجی همیان وک ایریش لسر خو حس دکرن یعنی ولو مثلا مروف لبر خود کتن
جبرچه برخوادکتن یعنی جالیه کی برخوادکتن لی اما دنیا ویل برخوادکتن ده شیزان تشکی بیشم بلکه عجیبه اما ولو مغروریت اکشیه بو چا هم یک دگوتن چا او قاس ایریش لمد به یعنی خلای قیوان ایریش یعنی ما چه گناه کرد herkes erişimed ki ma emji insanı ve dünyayı dixwazin bejin lê rehman demede wextê ku ew çend dewletên mezin yani em zirhêz dibêjin û hemû dünya wextê ku li rêbera popçikî dehman demê nava wê de jî herkesî were got ya rastî jî rêberê me rêberekî mezin e çiqasa yani va dünya çiqasa qîmetê de esas dehman demê qîmeta wî ye îja ev di zik hevdû de bû İcaz direjne ki em tedî ve şeviş icavuro ve çunu hatına her navenda nuçya med şopan Mettibu mettibi eri mettibi natu girtin bawarım pişman ne hatu girtim edim u mettimi jber ku navber engi valadun timi müzik bunu yani müzikem Kurdan Kurdistaniye şoruşgeri leser ekranam bu u tedî demek mesela sinyala falan hevi ahir yani ve demet hemen de vakti da erişi televizyon icitkirin ne sinyala uçtan bu rengi İcamların ve şevi ju sabu dedi reberapo Yunanistan'a birin u le Kenya'ya idi revşeken nediyar hebu bu kuvvetçu lukuye yani kesin zani bu tedrici her jder ki şu dere ki gelon hal kuye u çavadake ulu bedengiye ke bu kemani yani em el naven donuşa hemen tam jene bu dedi duvar siyasi de hin reve bir dibek hayan ve demeje hebu lukubu çavu le her kesir ned had gotun و ام سپیکر رادیواسیون جمر گوتن توی کنجه خو مافیاجا خو چاوی گو بسکنن هر کلی دبه کن نوچک به دیار کسین دوار سیاسی hayvan uyancı kesen reve bir yeri hayvan jehebu lebelki hayvan işte tamamı jetune bu yani hatta dereke jehebu yani hayvan jehebu revşeke hater beguma her hateriye bu le hateri idi yani liber taqini ben bunu bejin hayvan jehebu u go biminim az dayım zan yani vakti bimine yetiştim ma hatta saat 12 şeve derbas bu ya ke şeve derbas bu azana brasi saat tam nay biram nizam yekuni bu du işte bu tam nay şeve yani idem baza ketin şazda ketin şevadın u havali me uçago nuçe hey derbasi ciye peşkeşi benim derbas bun bu nizam çiye ne zanen tane ve demi daxyaniye ki erneke hebu aniya rızgariyane teva Kurdistan hebu go dugot yani rebereme hatiye revandın ne revandın ne got dugo yani revşavi ne diyare berbe agahi jetin ama ba takabuli nuçaj merdahat dikir yani diyar haya erneke kısmen cehebu yani cehebu ku revandına tam ne avqasa bu bavar dikim yani hin tam civcine le vakt tiştek bu wenda bu reber apo vak wenda bu yani hati ve gotuna rahati ravanı tam ne kari bile bikin idini zanım tadi ahir şu pişti ku nunera erneke ya reber apo real Kenya'yı şemsiye kılıç bir telefon tevlip nuçaya bu u jmer bahs ker ko reber apo jnav lepeme hatiye derxesten و برنه جمع خود کرنه و ناتیک لیام پرتونه و گو ام تخمین دکن که ویل آنقره به انجام ببه. دوشان زندی داشت. نیوه شوه. ایجا وقتی. و سابه هستی. بله. و اوی ترکی گوت بود. من وقتی ترجمه کرد. موانم ترجمه کردم و گو شمسیه کلش به وی آوایید بشه. او قصاب نوچه که گرام بو باور دکم وقتی هم درکتن گلک حوالا باور نکردم. گوتش کدر خست آنقره. Yani ve bu yere koyucu bu usa god gona metşkulu ne bist bala xabe yani kesnel bende bu tişteki ulu be bihisse ne xasın bavar bakın belki şu go merabu hatta şu mel qayde nari vi avayi ve ev bu şok rasti idi herkes zani bu ko reber apo jgele kurd hat qutkurun u kat deste düşmen u tahmin idi hat kerun ko debe ko Türkiye be ev bandora gram bu ya rasi ve dememişi bavardık mı tahmin kerim medgo idi kuyaye eve de Türkiye derken le beliya ko serokazire ve demir Türkiye Bülent Ecevit daxyaniye bir bevay ya şkotay şabak ya bu şabak le beliyavi de televizyona ke Türkiye ve demir Rojavane ki Washington'ın baştarı televizyona Türkiye bu evi beliyavan uçada bu edemi
نوچه گوی رنگی دا وقت ببیش زانی چابش yani خودیه و مسئله امن بوی آوایی روجنامه‌ای که ترک امریکای تبلیغ یعنی مثلا امریکایی جراگوتی وای ما اجلال تسلیمی کرد. او نوچه گوی رنگی خلاصیه مسئله جوسه باره. yani avê şevê atmosfereke wilo giran hebû û ji tedî tu zanî bûyerên wê demê Kurdistanî li kolana bûn, li kuça bûn, hema bêjî gişta ketibûn meydana. Yani mevcut kare bêje mesela di piştî wê nûçeyê rewş kontrolê derket. Kontrolê derket, tedî ji bûyerên nûçeyên xweşewitandinê hatin û tedî ev slogana navdin roja me tarî bike û çabû tedî rêbera pû jî bixwe hinekî vê meselê şîrove dike, rave dike dibêje yani di şexsê min de hêviyên gelê Kurd hebûn yani hêviyên min desta hêvî hebûn û wextê ku esaret çêbû ew hêvî mîna ku biçilmisin û bişkin û careke din ew hêvî pêk neyên û neticê de tedî bi rêber apor gelê Kurd gîştî bû asteke pir mezin yani bi coş bû timî pêngav hebûn timî pêşketin hebûn timî hatta ku yani kesên ji bilî dost û alîgir û peyrevî wî kesên ku qaşo muxalefeta wî dikirin jî heta radeyekê pêr hebûn yani pêr meşiyan esasê xwe ya jî rêbera xwe meşand yani ji ber ew komploya bêbext hin kesên ku muhalîfê PKK bûn jî ji ber hesasiyet û ew aidiyeta xwe ya Kurdîtiyê tevlî çalakiya bûn tişt kirin. Hinkî ne Kurd jî wisa bûn mesela yani tabii tenê bahsa Kurdan ne Kurd. Bala xwe bide te yê demê yani migot dünya ra bû serpiya ev heman demê tevî xemê cem Kurda de serbilindiyek şêkir. Bu hêzekî. Meznaya xwe hêza xwe dîtin esasê xwe. û belkî wan bi qasî texmîn nedikirin ku dünya wilo li serî serokê wan bipiçike. û ev kir ku gotin bi qasî me nezanî bûye serokê me mezin bûye. Avî awayî dîdin û temen pirs kirin û vê pirsa heta îro jî dewam dike. Tedî çima rêber apo bibin giravekê li İmraliyê çima wî bibin û çima wî bigirin û çima a quswelat lê bêne hevdû. Belê. Niha reşet ji xwazê ji wê pirsê bikim. Çima yani ji ber ku ser komploya ra ew rojek te behs kir 26 sal derbas bû û di nava wan 26 sala da hem rêber apo pir bi kûrahî behsa vê komployê kir armanca vê komployê û parêzname nivîsand parêznameyê wî jî hemî te wergerandin Kurdî ji Tirkî te wergerandin Kurdî yani te baş te şopand hem ji wek Kurdekî û hem jî wek rojnamevanekî û te wergerand yani ji ber ku tu zanî yani belkî hineka ji me hin gotinê wî carek di cara xwandin ama belkî te çend cara xwandibê ji bo wî dixwazim te dîsa wisa bi çend daxe şîrove bikî yani armanca komplê em carek din hinekî nîqaş bikin û ji ber piştî 28 salan had rojevê de ku rêber Abdullah Öcalan peyamekî dîmen bide û ne tenê peyamekî bide piştî vê peyamê jî bêvajoyek nû bide dest pê kirin rewşa wî ya li zindanê jî were guhertin yani eger em lê binêrin em ji ku hatin ku ji pazê sebata not û niha û pazê sebata 2025 Rêjat rastî te diyem li ser vê baxivin erib saat wext gel em çend daqiqe şîrove bikin îja te diyem wextên behsa pazê sibatê dikin rêber apo jî yani bixwe rêber apo belkî ji her kesî çêtir ev rew şîrove kir lê te diyem jî bi awîriya xwe li meseleyê eger wextên temaşe bikin yek vê pazê sibatê ji bo Kurda manayek wê heye pazê sibata 1925 heye tedî ji bo Kurda bi giştî dîroknasya Kurd bên 13 sibatê Şeyh Seîd hat kirtin wilo dibêjin lê xuyayê arşîvên dewleta Tirk ve rojeyên baştir tespît dikin ku ihtimala Kurd pazde ye dibe teyî divan belkî tam hev jî nanî divan hesaba na qasî dibînim xwestin li her hev rast bînin û dibe tene ku belkî rojek lê xuyayê ev na di xwe di salnameyên Kurda de tedî mesele hesabê kurmancîn êdin û êdin dibe ku rojek du rojî lîstî be belkî di arşîva hesabê pazde be yan jî dîsa 13 be axir ev roja girtina Şeyh Seîd ama biryara îdamê tê 29 Hezîranê bû aynı rojê tê bîra min ew roja bazarê bû yani tatil bû dadgeh tatil kirî bûn dewleta Tirk tevî ku dadgeh tatil kirî bû dadgeh vekir xwest wê rojê de wê biryarê bid biryar da ev ji mer çi nîşande yek hesabên tedî van dewleta Tirk yani qirker û înkarkera Kurdan e
یک حساب وی انتقاماری یعنی تنکرنا کردان قرکرنا وی هی لتدی مرو نکار حساب دولت ترک و حساب زرهزان یعنی هگومونان لهرم وک هفدو ببینه او نه وک هفه او شخار گوری روز خو ولو دست نشاند کو انتقام خود خوازولو بیل لهزده حساب وان شدن بود یعنی مثلا چما ریبر اپو مگول پرس اوه چمال ایمرالیه ایک رادس کردن دیارن یعنی دولت یک بوین امریکای و اسرائیل مثلا قال لك انسان هيجي فهمنا كنت بيت شمع امريكا بل اجبر كنت زانت شما او ذاكر ياجي اسرائيل شما كانت نافذ قومبلو بسيكولوجيا كهي بندستاده herkes خودیه زیاد گره مخاب يعني اولويه ونكار خشناف و مثلا گرموله درخه و بعقلك سليم يعني بعقلك خسر بعقلك آزاد قارب حكم بده ها تو قارب تو انا بيجي مثلا يرو امريكا الفلان دري وصا الفلان دري وصا الروجافا باواكي القنديل باواكي باكره كسا باواكي وين كارج هف در خجبر كو حزن زرهز حساب وان نيك آلينه چند آلينه و بهر ول آخر لید هموی اندشی حساب خویه یعنی تو خوازه برجمندی خو به پاریزه و تدی دستوردان امریکا یا هرمه هبو و اف خواست به ریبر اپو بدست بکرن حتی ریبر اپو گل نل بتیج جه درنه که تاج سوری بکاری بو دستوردان وک ایرو چواده به اساس به سوریه دست بکرن نه به عراقه لی مسئله ما کم گفت نه یکالی بون به سوری ریبر اپو سوری درکت هم حساب گوهری عالیه صدام حسینی شده دست بکر و ایرو جی بالا خو بده دنابر وان حساب وان کوجر دیزاین ته گوتن تدین از وجه بجم وقتين باسا حسابه وديزاين هذا كان هناك تشت وك تشتين إلهين بقومني يعني وك أمر خدي بن إيد فرمان وببو وحكم وروي أي شاشة أبنا وصاي أب هز لقوري هز أخوة بلان خداتين تجربين أبنا بو آدن ببن آدن جويا تشتكي قدر واري تنية لب جراني أب هي وقتي كو حكم ددن حكمي عن خورتش بركو هي زمان زيدية تدير ربرا بود باريزنامي خد به دبي او چند لمش شداند بو يعني او قاس گرتبون تدبیر يعني كركو از ببيجم اف قدر امنه يعني ناهله تو گاوا بيجي زانه مجبور ده تم مجبور ده او قاس هزاخو نشان ده لتبي ويك از بيجم اف نه قدر بيگوما گره ولون ايگولو فهمت كن شاشه اخر اجا تا 29 جتا گوت اف روج دو روجن ولو گرینگنج بو کردا انين همان روجا ایجا جوان روژه حتی ایرو بنا 26 سال اما وقتی بحث کند ناوان سالا ده گلک دم در باس بون گلک تش قومین و روشا کردا بیا من ایرو لقوناقه کدنه و تدی هری داوی بویرین هری داوی تدی هاتنا دولت باخچلی برنگه کردا و هات آستکی کرد ایدی لقوناقه کنونه و تدی پری جارا جی ریبر اپو اویج دولت هاتر را گوتو بو یعنی هوني ورم وداري قلت بوشه يعني وانا نا حمود نويسكي د باريزنامه ده هنه يعني كيم اني و اچاوا اني موداري و اوي چاوا به وانا همو هاتنه قلتن از وقت انا وانا خندري لور تکرار به يعني كي و مساله ده اكتورن سرکنه كي قارديان و كي نوبدارن اجابنا وجي و بيجن امراله يعني گراوا امرالیه بیان بیرو باوریامن شو ربرا پاک مگوت ایویل و درا پیشوازی کرن پیرجنه که هفته سالی یا سرناوی کنسیا اروپای خیراتناوی کر و شهر گوت بخیر هاتی تدمک الور بمینی و حتی امهن چاره سریان دبینن این ولی هاتی نساندن ها وقتی ولو به فهم دکن که خودی ایمرالیه هزن هجوم امریکا و د شخص همو ولایت اروپا کنسیاوی تمثیل آویدکه و لوی درا خودی حکمه دولت آتر لور به گوتنا ربرا بودی ساد بشم گاردیانتیال وردکه آن وقتی وساب ایرو روشا به قومجی اوه نل در وی به ایجال وردی ساجی حساب هر کسی هیه نه دولت آتر حساب کیه حتی نه دولت آتر حساب اردوغان جدا هیه ای باخچلی جدا هیه او ولایت سردر جدا هیه و ای ربرا پو جدا هیه مجبور ربرا پو به یک ایمن هیه و ین ایوان هیه دو پارادایگما من هیه و حتی تدی يعني دوازنا آماده ما كقاربم يعني اگر امكانه میشه به از و هزاخه یا توریک يعني وقت بهشون دی سابق به پرتوک ایده به دنگ ده به آخافتن ده از و نشان بدم هاجبر و ربر اپود مسئله ده مسئله چاره سری ده آفرینره يعني هزاکوی هی و نه ایرو
تدی بریش نشان دایی جو روزا در کتنی د خودیه و رقصتنی چاوا آواکی چلو آواکی همو چیکه زانه نه ایجا بالا خو بده هزین هی همو وسا دروشه که بکردنه دروشه که چاره سریا وان تنه ده وقتی وسا دبه مرو دبینه که ربر آپوت که به پوزیشنه که اوتوی که د زندان ده اسیره دبه وقت دبه دریه هیویه چاره سریه و ev bari rasti grand ko insane ki de pozisyonu de le vaqti u sadebe herkes de beje devlet atı de bir adaxyani bide tevger azadiye de pozisyonu de u hezenden şu ezer hez denge xana qiya ku la aliye ki hesabe wan hay u la hesabe wan te ija lever tiştat qawme em dibinin haqq sal وقتاً کو از درجه نگ مسئله سیاسی تام کارن پانل روزانه سربر سکنه لیلور خویای یعنی بخیر از جورو هیوید کم کو پشتی 26 سالان و خبره نخوش یعنی ولو پارا مکت مدا کی ادبیم ندلیمنه لی هیوید کم کو خبره جه خوش به پارا ما ایده ام بدن حواله نو گیشتی بدن یان جی ام دو روزه آماده بن ان شاء الله هیویدارم باشه اگر کو اف خبره خوش اینجا درکت دیسامه برنامه گوهات شکن و بعثا و دماجن هوب شوفا جی بکن از وجه بيجم يعني تدي هم او خبر بيجومان اگر به تدي هم نزانن تو تشقال انا من زانيرو بازي سباتيه تي گوتم كتي يعني او خبر که بيجومان جبو کردا خوش به و تدي جبو کردام ده مهي بهار دنه يعني ايرو نبجي سبه بيجومان افروش حتى دوي دوم ناك ايجال ورتش نتي جذبه جبو خوشبونا و او نه تنه ديمنك به نه هنك تش مشتين گلك سپيكولاسيون انا بحسب دسبيك بيفوجوتن ديمن دسبيك لاز كرت نهاد کارم به تي تبي کو نه قدر واري لتشتي دي سهين ام كرت به که خوش بن کرد روجاواب سرد کردن و خویای تدی مگو به دنیای دو هر لی حالی حاضر جبو کردا دری و بونه درین چاره سریه درین سرکفتنه او چل روجاواب چل باشور به و ستاتویا باشور جی انجام وی تکوشینه گشنه تکوشینه کردا به هوید ذکر یک بیادن نه و کنگی کردا همیان پرندک تبی فکری خوی جواز و فهم کریم باور کنم بهتر بخورد ببین و تدی ام جبو روشلات جام کرد گش یعنی و هر کس زانم حوجه باش ام بهوین روزک دریه ور وبن وقتی و صابو ایداوه دولت ترک د شوونیزم د نجات پرستی این کار و قرکنه د خنقی راستی ایرو تدبین اخو ورده ورده داویج سر شارداری کردا دگره yani ev bişke az ve tümid bejim radikalizm bir rengi mahkum şikestine ve bişke jbuy az bavar dikim yani tedibe çarxa feleke jbo kurda çepgeriya yani hevi dikim jnahav bişti 26 salan him خوشتر و راست بگره. باشه گلک سپاس رشاد. اول نجا ایرو 15 سباتی دست بکردیم گفت 15 سبات تا 2025 و داویا سبات یعنی حتی کدن ده روزدن دی چند روزدن نزانن او پیما ربر عبدالله جلان کوج ایمرالی وره و پیواشوک نو وره دست بکردن امیدی سبراشات را باخون جا بحثات دیمن نو و روشش نهو شون و بکن وگا بمنت خیر و خوشی دادن باش.